عشان ملهاش حد، عشان ملهاش اللي حد يسأل عليها. طب سيبوها لاولادها، هتربي اولادها، تربي اولادها والله غلبانه. كنت بقى تربي اولادها. طب فين اولادها؟ راحوا فين؟ هل ابوهم خدهم ولا حد يتولاهم وخدهم؟ يعني حد ما يكونش بيخلف ولا حاجه قام ياخدهم ينوبوا صواب ويربيهم. هم راحوا فين؟ احنا عاوزين نعرف. اولاد دينا مراجيح راحوا فين؟ وجوزها راح فين؟ طلقها راح فين؟ دينا مراجيح نايمه على السرير، واحده داخله عليها من اللي هم بيتاجروا في الاعضاء، بتقول لها مالك في ايه؟ انا جبت لك ال 3000 جنيه هم، مالك في ايه؟ قالت لها بطني تعباني، بطني بتوجعني قوي. قالت لها احنا هننقلك نقله ثانيه خالص، هنسفرك سويسرا، هنخليكي حاجه ثانيه خالص.